Kasur na ginong ilam ke United Democratic Party, People's Democratic Front, Congress, bat kiwe pat na mor gening konsumsi ki balapan pau ban ai gajeng kersian bapura, yu ba penya sing CM kertong ka National People's Party, hagi election ci dom ikmat steng samo is kayeng rabot ai gajala nagate konsumsi kalong nomor bagi Bu Ahmad yu paj ba pakicik sungu parti hadian. Haba ejeng kran hagi ilap election na banta bu penya yahtan ring kinong ilam ki labancur ya kasur balada ki paj ba ki cet yu ba penya kan suk bahaban yo ki kam gantiu karoi kapar namar undai unong ikmat ubandan lepa hak sorkar. Kilaong bala ciet de kiwe kin syong lepa sabar ba kan stam bonon ra i kampen roi kat kum jeng ang nuat ki paj ba constituency. Ni kinong syong nantai ni ai kacing support ya iba penyat. Balai ni ai kacing support ya iba penyat. Ni ai kacing support ya iba penyat kalong halor kon nongrem. Bat ngawan sene ban ai cekan ban ai kacing kesan ya iba penyat kalong halor kon nongrem om klem kon nongrem. Kanungram kaba kinong syong trong kesnong etselwat katanding yong ni pai seba pinyat kanungram kalong bobril badon kacingket kli wat nada hakalek election MDC ni medon rekalang bari bapinyat election MDC ni hapsya lain kha malkimo hanai kom MDC trong kasorang kam lane chung ka khalai mor kneng udon kata kachingi chai bat rengkat ni trei haki benta baper banwanra ya kachingala hakatei kador barsnong dai la kata kadau bangi ki pai ba na sosnong ni ai kaching kersan ke bopura bat haka chu kopor kanong rem bangi pai di ba pinyat kalong ubreu ubaladon ke experience. Kamu MDC, kamu chairman naka council, ada state council, uladon ke experience. Kamu banwanra ya karoi kapar shopai ba, barha kacu kapar ni ai kacing kersan banam lanai watang ha ini kendiat por ibatang sisnam tam namar iba penyai lada ni pencop i haka arterek ikna haka sandrek bensmai iladon lupa haka soka kedai na kadau niwan ban khop ban werlang ya phiki pajba no songslong haka ne ka kenti ban ai ka tingsan yaw ning rongma namar uladon ka experience uladon ka ting sampang tahat kadau masal pencobiu pennaik atas katriat rengkat kinong yalam barang ba haka sokar on wanra ya ke development sya upai ba nang song jong ke khatlai mau keneng constituency kumpu MDC aga bor ka balet para ka singlong ko itsungi iba kwa de siya ban mi sakman ban sakri ya ka kampai pa kata hingi ya ilot barokat kumangite baga kam budget ya UMRA economic mat itsungi kita beta atlay ka kam kumangite ban snaan yo ikin kumabale baru lale bansinaan assembly nagabenta banyada yayi ipat ya uli ulet pa yayi kinong song tao kham pa ya yayi kibha kari kasai bit kecungi ba ka baapat banwanra ya ka development kita gidi ki akhir kita bansuana ta ki development kemden ki andro kambiang bansusna ta ki an development ro kambiang ha kabot poro al ka di biang lah orang al ke di biang lang tak kena kini kepor ke balengkot ye be padu aga cinglong MDC cungi aga cinglong MDC ke cungi lalu ala cer hasau hadu menta ye ba idon sibun kecingkelah ye susalong balio MDC ya ibadu penya ibabat ye kepos bahedo for district council apa khasi angkai for office of district council ye ba idon sibun kecingkelah kikam kicam kilong kibiyay ben pat umlay nakata sibon ki development jong ke MDC scheme kalapoy menswa ki MDC scheme kalong tan kendet pa tenre nganget bagi kipai ba no song ki baha pot hapo ka jing pechi ko MDC ye ai ba hapo ka jing long salman ju ipan ngai ba ki MDC scheme la kham he ba yo ki dolbar ki salak ki bashwala chan man ki song bat kum ta ta dengan ibu Gisha Ustazlah langwa
wabiang ban sintai yang kini ketok. Tehari yang kini kepor ke pemerintah, kini kepor ke pemerintah. Kat sebagian yang yos ngobo angkum deh. Baru penyet ke babas bah, tangwa kasiang pat lere, longre kasiang kan. Beli longre, bun, mo biar kalian yang kena selesai, tadi apa ini bisa bah. Kain kegini compare mo, kasiang kongres, bak kasiang NPP, kain kamu khamlong. Lain populasi yang tamai yang dah populasi sosial jom kasiang kongres. Kain kamu lalai ini, oh lalai berwarna, berpenyok ikan estate ini. Nanti kita angkat barang sejam 4 nang snow. Apa si alam tu doktor mukul nasdang berpenduk no eka ya kibor jong kidong ket kam snow. Nasdang sekian bankang ya ketipa fisip. Harus dia baca kan bro. Pada dia kita buat rekam sekidawai dan betah kidong liap bro. Kedawai DAP. Buat kuik-kuik di bawah kita cuma dong liap. Dia mentang isyak stom ha. Buat ngemyok subsidi sudah. Dan kini kiai berkilek kelapa dan lain tapat kecing keno yang keserkal MPT. Lawan laisin kamiting sarang ham kasinang pemarcan mardat bak kasinang jungi syatai ninyo lupa yaw namtam. Dan boong syatai siye silingom kan mata bado hirpa. Hari mata kami hababun kilong kami kecing kerban kabahakmat beninyo kay yaw so jong kecing jok hakani ka by election. Upapitip, kanidi tangga by election, sisnyam tam matadan kapor. Baru penyat kudi pandidit jong keserta. Hak keserkar mata, NPP, jalamnya keserkar, dan langkah UDP, PDF, HSPDP. Baru kini kilai salkulai ki parti, kembuk kandidit, KUA. Jauh bro bubiang, ubala ban ay, yang cing syakri kebabhay yang bersih. Syakari katahan. Dia kata kedau, wat nem syak ya lambak lah. Ngadang kecing iri kebacan, bat kolong ying jom masyap. Ngadang di mama, habam dan ukan diri napol ying ngalong like dut baruan pan kasihan ya badu hakadai ke by election kabamanta. Wat syak ya lambak lah, wat sengap ya ke kubur ling teng up. Syatai si mata nangko. Harai dalam syanik li badu di tresnong ngatai Hampun memperisa ben yayi syatai. Ngau komutresnong pidon bok piyo yau kandidit. Na kalong ying kepala ben labiang. Na kalong ying kebadan burung. Harai udang dan kecing keklik. Na kepada kipat pak nong siong sedang jong kali ke konferensi kabai jong perisa. Ngau jil lepas lai putrik tabut artarik nyubut artarik lai tarik lada lepa ke kamera hang ti sketrep lada pi pencok ya kiwe kumbakaran saudara bangat maka tambah wat chanodan ke sketrep ngatai sisnem tam lalut kepor sisnem tam lalut kepor wong bodo udah ubasian ubastan udan kecingiri kebecan bat ucip penestan udan kecingiri kebecan Pak Isar, Deputy Chief Minister, di babak pun terliki department. Ngau wat nem syaya makla, mi na yeng hak na kalay poteri. Da kacing tukro tukle, da kamansim kubaki, kasibot kacumpai, kadi kalaway na banta ini kihap gibaran siya kathan jumpai, hakali kachis nem tam kaban sawan. Jeng barokoy, iba ke kongres ke keno, mentah kedai kikam ke baka kongres, kelale nadro kipor ke mensua, mentah pot ke pengkit ya kedai ke sorkar, ke pengkit pak kedai ke sorkar kamla akan terekam, dekonta hamtam lele, hagan ega hanu COVID-19, ke sorkar kelasya keno, pak kedai ke sorkar ke dopam sop, dekonta pilih konsekutu, haga pak kiong ke sorkar ke dopam sop. Kain kepangin ay kecuba palor kata ngitip bakamde batang hane hapo cela cungi ngimat ya pulih kenyang simpang hendak ngimat habaro kiri juga peti omong icecar ngidup ngikerdu tang hane hapo mekalaya hendak kari ke peti baro kawi ke kerdu tekum tang among bak sorkar ke bamsap kabo ya ke lockdown namar kumbangan suang ya pai andai
tangganik sarkar hanai po Meghalaya kebabu ya lockdown hanai wat kino yalam kiba kelitan jong ke kongres ya ai kecimut pak sarkar hapor India hai Barakawi kita bantu ya ke lockdown Malaysia kalau bentar ki kuat bantu ya ke lockdown namar kalau bakim kuat bagi bro cung ikin yam te kunta hanai posti cung iro nganang ai kecinggu ya ke lockdown kalong berpenduna ya ci spread cung yang simpang Om kumbaga syakano hakasian kongres Henry kino yalam chungi chief minister deputy chief minister kim kwa kanang ai baka state chungi kibrau kiya kumbalong hakiwi pat kichaka pipai ai ka kubor pipai ai ki youtube pinang ai lok baka cingyak kibrau tangbam tiap rom lachu kadai ka khlam indai ber sto baklan ada kadai ka bamsap kamut ka sarkar lana kino ki opposition kila banai de FIR hendai kadai tang ke kino ke bamdon nangrim namar barong itip bakadai ke khlam kunta ke sarkar kam kwa bagi pai penro chungi kinyap nata kadau kibo ya ke lockdown darang ye pai pat hakawi ki banta hakaba kasian mo krasa ke por mensuah ke sencar pinangai lakhang lot ya barakhoi lakhang ye doyong lakhang ye kimau gidi lakhang ye gidawai kimla bale ye nyapo bordar berpendiang ye pun usam kimla bale ye ye katai ke harijan koloni kimla bale ye hendai mentapat kiong bakan ek sarkar kam terekam te kunta kumno kan ek sarkar kam terekam habadang tangai sia menta ke sarkar ke pedang lung hendai nganong ipai kelale sibun kam na ke benta ke development bat ke cimbit kicinggang jogino ciknong no sertau jongi te kunta whatsapp ni Lese hapos nong jom pothau jom pai kindon kiba Kristiania Kongres kiong bai bakan ek sarkar ke bomlong ke NPP umlong hendrai ngadang pai kadai ek sarkar ke babian siong mas nabok no bakan ek sarkar kamat yang le yang simpang nanta ke tiyo kayo ke kot nana kita ke ekonomi ke lahir hakan ke hari India hai Barakawi hindai datang hapok Meghalaya ro lasu keno ya kaum pening bak ke kaudor Hendai di banpet, dari tangki celah Meghalaya, hak apa, kaum pening dari compare, pak kiwi, kistit, hendai kedai kedang duna, kedang kau kiwi kistit, bani Meghalaya, hendai minta apa, susim, dia kedai ke propaganda, tanggung penduduk nam yang sarkar, hendai dapat silatang dari Meghalaya, baru kiri, hapo India, kaum pening, kalapoi, palak, kedai hari, Meghalaya cuy, pak keding duna, hanong ibai, bila bentip kata, bila penangai ikut kubur, nomor mentah baru ngitip lu. Halang kicong ke mobile ingin nong kita berkhoi. Tekom takum gino senong tending. Nama kapol kampel show dengan kampion seliam ro ngakerpat ya pai. Bakum pemain nak kata galing ngila tikina pengincok bapa pai nandai na pos senong tending ro. Pin ai kata kecing kersian ke bapura kenang ba ibahap peniat inla ban pos ya ketong. Ngasngeu ban ong bagani kecing i kabasisya ka jong pi yai badu penian. Ngayo ipun bahahang ni kilong kumi ki balano Jakarta lese adam dei bagi ia badu penyian kian om wan ban syakriat hang ne po badan ngatai gede kum tani kam dei gede dei paro ngati pia bahaya badu penyian pat pia kwa ya kapan ai promotion no hini pia kwa na ai promotion ni le kwa dei dia buat mengiru apa district council nilai promotion jadi haka meningkong haka puar bagi form ya executive committee nilai pensiun ai ya kampung deputy chief executive member pak hadirin bagi yo ya kecing tepet kecing perikam jong ni ai promotion no kumu chairman jong kasih autonomous district council. Nah maka tangas ngawan ang pamapiru ngin ni ay promosyon lang no haka dekat country. Haka lai protari ngin ni pai palang nala jong ki ying kisen gi jong banlet siya lagi jong ki polling station. Haka bangin syon ya ka bur ke jong haka dur jong ka kwat. Pak haka artarik ngin sayo ya ka banyesyan pan ya ka benlang hang ne po madan. Bak nakaliang jongarungan sawan dia kebanyakan syat ya kemenlen bakri ublay try kenrat unda kerku kertang ya pri pai pak nosong senong baru ibadon hapo jong ini ke senong tenri
ai bo mulai try kenra unang yaida unang yaiter pi unang pelai je pi nagi jingpang un pelai nagi jing sitong bat unang yaiter sei ye jing terku ling bagi kam di jam kijing tray kijing tak jong pi hada jing tim ka man la kasni ublai baga kuker pang ye pi baro ublai kuker pang yu kandidat padon purom jong kublai sibun ha ko Swaman ada di Kristen ni pada penyak kata longlang ni kita Kristen baru nak kiwe pergi sama sama perhatian dari sentetip. Kau begini lek kau no, ya kali kau benta, kau tang kiwe kau bahas kena. Ngan bo ya kau pati sedian, ngan bo ya pati bahasman. Ngitip pada kau UDP, atau LDP kali lek, hanya hambat kena konsumsi, bila hak MDC ni khawat dengan UNDP. Di mana? Kasi yang khawat kan dia UDP pada undang Kongres, undang independen, undang FI. Kalau undang UDP, UDP lalang bar. Kalau undang UDP, LDP lalang bar. Kini kuih cendon undang FI. Henry ibu yang Fatimah Ahmad, yang walang yang kesyukur naik. Jauh bukan manore, jauh tu undang Fatimah. Sudah kestin ongkun naik, FI. Kan kita bantu lihat, kita nak berpendidik ya, FI. Kan jiat yang parti jumlah naik jiat ya ji. Ngintre kampai apa? Dari tanggawi ke nomor tenang apa yang dikentian? Jiat yang parti jonga, jiat yang abang tahu sorkar. Ke election ke mata kali ke pelar bang baju penjang. Mana pun yang hendak ngong jiat yang parti jonga, jiat yang ngin tahu sorkar. Ngaji mentoi pe pak kejuang dia nanti na. Hendak bentam nomor show benong nama tik nam cek mana sabar ke sorkar. Nak kata aku petak beri. Kau ke UDP ke jangan kau nongkrong pada mentoi pak. Kau memang ai senang macam Kristen dia bahak penyak ni orang. Bahak penyak injok. Kalau ada injok, ai sisa yang kata government ke bagi amnot yang kencang sedang alpurai dia ni. Bantok amnot ngau ngepai. Ke election satang sistem lawan. Buat nak kita mai mati tok lagi ba. Ke election sistem tu. Sistem asyam lai sistem tre ke keno habas-habasan tre biji mai pak dia ni. Minta kau besok dia nanti dah. Ni pencop dia bawa penyak, ladam tres bawa penyak masuk ber, dia terjam dia penyak terbaik. Kata kali kami kuat, dia nanti apa? Nak asal tuji setai, ni orang bangai baik kacing. Kau siapa menpencop dia bawa penyak, anu bersarong apa baik? Kelih pemurah, berapa persen dunia yo bawa penyak. Leh berkerang bolok kita kalau sedang eksekusi jam terus yang kekesan dia bawa penyak, banyak berapa persen. Leh puring, kelih jiran puring berlalu menemit kenapa tak kasih syarham gaji lang? Baru yang berkesan yang berhak penyiar dan air gaji jauh. Mentah sata yang tak persentis sebiji. Namun latih kenapa kat air bul tak terkasih tumbuh-tumbuh ke khamdan. Dia nanti na. Namai nak pasang tengring. Berhak penyiar dari alus patam. Ngiyok kos patam. Ada pas lang alus syahjar. Sakit lagi perlu dibayar wanlang. Lepas tu tuk kepada gaji kecil baik-baik. Kalau tak dia kebuat si baik kan jatuh kebuat wanlang bagi. Yang air senang naik, kendai pun persen nama kerja sedang bahak penyiar, bakas kibun kong kepada kong hangai ngau ngapai, tak tay bak air ke jingkular, jingkular ni ya, ngire ban kular kong rai ke dutman, yang kedati kata di semua parti, tahu si kong bahak penyiar terpiang pelat, kaparti bak kapemlong ngau ngapai, ngau ngapai Messi, udah pemda macam sinong tering lo di Messi terkul dam-dam, dia nanti na, kedati ya kaparti ngau ngapai, ngalong kan sibun ketian, bakado ngau ngapai. Lalu buat yang kiwi ke kandidat raja job sarkar ni kacau di nanti, cuma tu ada dua orang baik, tu sarkar ada di nanti na. Dari kami bahas penyiar per, tu sarkar ketika kacau di nanti na, cuma tu ada yo pahu orang baik. Sistem pembangunan cuma tentu jika parti A dan B dan kamu buat daya bak penyiar, A bapak dia job, kita ketika keluar dan A ketika development sana macam baik di nanti na. Dasar buat kantian nama dia dan bahkan penyiar ngawal istilah orang. Papa akhirnya pi langsung ikut pelat anyan sentul kakor kalian juga ciken nyampe hadapan pi kebut sampai kalale kalau nggak baik haka tulai siwon tulai sejalo kan bahwa kesnom terdring berarti kesnom ke pamarjan hidai mapi kesnom kaban syaita kaban long ke jabing jom ke jelang ke jelang balai kau ongkum tak namar bahaya kade ke caka ke area porok kawai iong ke New Zealand la semsnem ngistang batlong ya ke assembly hamni
Ladang iyo pantau sorkar biang war kaulai ke sekretariat roki luar asyadi. Nakar kadau pi ki paipa nok sok snong. Jom ka kendring bakin ki marajan poro isodari donang ni. Tho abadon ko. Uba prestu nungwan bantok. Kane ka New Shillong jom pi kadai ka ba pau na utang. Hapok ke jelam ay kalabat akan North Eastern State jom iparo kaway. Mangi na kaliya ka party NPP ngiwan ban krok ban kjor ban kerpan nakamta kini kinong tempod hangge po kasasi. Ay kajing kersan. Ba une u kandidat jongi. Undai upay nangtay na sekretariat. Hangge sinong terri. Sistem sauna yang idon kapuat. Baik kan sadon kejingkuan. Banganur bangkular ya kata. Tamangan dia tu ya pi. Haka arterik borolai keli-keli Kapati NPP kan job. Lah dikenaan job. Balai ngokupta lah dikenaan job. Namar kamstat kipat ba nok tebut. Ban ya ubah prestun. Balai kumaom kini kira orang bak menek. Namar ba ka NPP kalayalam ya kesurka. Tangan suai nuksa kendiat ladingin ai berjob ka kongres sikine berolai teli. Kadang poi tangar bosi. Ubah peniat udah ukut khatu jong ukon rak bajong prestun. Begitu. Dah berdaya ukut khatu bila kutu. Ubah do prestun lay ubah say kesurok. Habuban ya kesurok ulai kumdo. Lada ubah Highlander unjok unut secara berwarna ke kamlau badu prestun. Atau keling saya kata. Kita unut. Ngaladuan ng handalah jika. Life name siten. Ubo beli badibrit bangkuai hado aru beli. Watang sisi nupan nut banarung ng kamera jonga. Dan kepupurom ng keren dikata. Upriat pat na do ajar kenai bare job ya KMTC. Aduh mengalami wit. License hiski udah buat penting kena. Susurok sisurok, kosar suka sika kosar suka ta kabam suruh sauju. Tenaga dau bio iki mati. Dengan suka betong ya bina kata dau. Kamauran keneng konstituensi mentah. Kadai kabedon boktam. Gila du jikermen. Mereka umpi mentah kadai kabedon boktam. Kadai kabuk siar. Ya kipat ba jong kamauran keneng konstituensi. Ditongin ya pen edau. Baturok ngin ya penek ya kejimut kejing perkat cumi. Bangin sap penpriang ya kadai kubor. Sya kilong yeng kolong sem. Kinong song snom kinong song tau parong. Bangdai su batsngap ya kito kijing paret kibalai hujai. Kabang asukwa benong ya pitongin mi nang ni. Mi nang ni. Kilong kami kilong pa kikon sama. Kamen save kabas klem arta teju. Ba u kandidate jong ka NPP. Unjok don burok. Nang ba hadin jong ka arteri. Ubado penyai. Unyalam rengkat yo Konrad baju presdun. Na kabenta kijing don kam. Ki baper. Kule ya pisya. Ngalong ko kinoy lam kongres. Subhaya pule bhai itu kikotan. Habide kumno ban implement iki development scheme ki bapero per.
Buat syukurno, kipai ba kila start mentah. Apabila kelat unang ikmat ada MP, MLA dan MDC, dan bala mana-mana bentuk kami itu skim. Tak pandala kipai ba ulah ciet UMLA dan ekonomi kemat kibat kemat. Lempun ta lese beliya ka election commission kan syukur long biang kini election. Mentah. Dewan pentulun, dewan penyak penyak baru itu ki jingdan kam jumpai ba babun belasat ya. Lempun ta lese ka sorkar MDA kala syuai ka authorization lese kum hangi bolong MDC nong shim pentrekam lada kalong kunta. Hendai nomor bamsya ka an nomor takada lahap dan sangit syua. Ngasrobong kene ke engke engke cingilam baklayu pai ba. Wadnem yalam baklayu pai ba lem dek dan dek cing shisha kiba pe pin ai. Hani kapor kum shipara shnong par thau bahaya masyam. Ngakhat ngawer ya paro kinong shnong hanne du kilong keme kilong pa ki samla kan the bat shinrang penyami renti hakalai kotarik bapin ai ke cingkershan ni hakani ke kente benta ki cingkershan ne ki kan hon ki ba fer ki badan haka NPP ki badan haka Kongres ke UDP ke PDF bat ngam cui kum kan election menta bakan dan ke cinge terlei bakum boong manor bakan cinge terlei ke long ka bor bat ni kemilen tay baka arterik ngin sayo yusot chobe cingchop baka cingchop ka chongi hagatu ka snei ka arterik kanam de ka cingchop chonga shimya nde ka cingchop chukini ki noilam bashom hanai nde ka de ka cingchop chompai ba basa sisian pat kani ka constituency kan sara ikanam ka buram chongka kumba ka chulang baro shikata banyo ikanam ka babha basa sisian ka sawan ka cingkala hakane ka kantay ka bamenta hagaba